Awu ngeke kabi yami ngeke mina wethu utshele mina ngosizi kabi yami thina siyalazi msizi ngithi nikhula nje la nikhula khona kabi yami into zakho nje vele wena singahlangani wena wethu ungazothi ukhona ubhuti omdala ukhona dadweni lo lama lo bhuti omdala bese kuba ngubona bese kuba yilaba abanye ababili abazenza kodwa nje zakho wena kayihlanga ashadele ubhuti omdala athola unkosikazi omhle athole nomzi zimhambele kahle izinto athenge namaloli uhamba athenge nomzi edolobheni ngizomtshela ngosizi uthi uyahlanganisa lapha ngomfaka ukuhlangana iyabheda nemoto otholayo ziyabheda igolokolo ziyawa nemisebenzi kayivuka udadewenu lo olama wavela abe ujiniyela lo olama lo mdala avela abe ujiniyela ahamba ohlala eThekwini lapha endlini ezinkulu ezinhle ezibizayo lezi zabelungu ahlala lapha uthi lo kulama ngitshela ngosizi esazuthi thina kabe into zakini ziwele kuwe Tiwe into zakeni isele nawe uthi uyahlangana uthi uyabuza ukuthi hawu kwahlupheka mina ngoba ubhuti omdala ukhona nje zayingaweli ngane ubhuti omdala ngoba mina ngihlangana naphi mina ngoba nanga ngomdala kuyona inkosana ngitshela ngosizi usiziyalazi kabi yami lo okulamayo nemfundo edayile ingane futhi uthe ukuthi dlwe ngemfundo wena kuyena avela athola umsebenzi usobholenje lokulamayo athola umsebenzi ahamba ayosebenzela naye iphilele kamnandi uhlala notshwala namantombazana kanasikhathi uyaphila kodwa into zakhe ziyahamba ziyaphambili ngitshela ngosizi okwakho kumile kabe usathe uyathatha ehlanganisa uyabeka hayi kubamba wedinda iphunyuka uyashilika lo ogcina udisha le engabe sesinanda seminalo uyafundisa khona konke kuhamba kahle ukwakufonela nje webhuti ngifuna ukukhombisa ngitshela ngosizi ake webhuti nali iflat engifuna ukulithenga ubona kanti uzoshwela ngakade wesokunthenga ngani iflat lo nto basashilo ukuthenga inkukhu mina ngicela unyaka ngitshela ngosizi ngeke nakuthi uselembede uthi uyalungisa izinto zakho ukuthi hayi into zakini isele kuwena uzasele kuwena uma uthi uyalandela kahle esimeni samadla kanti yakwethu ayiphekwe indlu yokuthandaza uyathola ukuthi umuntu lona owahamba ongamasi nokumazi kuthiwa wathathwa waba isigebengu umkhulu wakho walandisa likazi wangena naso lapha ekhaya wathi umkasi akashadanga la asilobolanga nosilobole sosakazi sefuna uqele phansi usilobole uthi uNkulunkulu Jehova naku ngizolobolisa lakazi engasazi nami ninenkinga sami kwamina nginamakude sethi ngizolobolisa lafanele hey uthi uyamthinta umnewenu lo segoli lomdala athi ngathi uyathi nasinomasikhakhane ngasizenze lezo zinto usho njalo leyo mbungulu leyo umasikhakhane uyise isangqobo nangabe ekhipha amathwasa lapha bayahamba beyekubo lapha eBhutandishaba beyokhipha izangoma amathwasa lapha kubo kamakoti wakhe kodwa la ikhazi enziwa lezo zinto ngoba kufanele kusizakale wena nomndeni njalo lezo zinto ngiyakutshela bese ngitshela ngosizi lo dadewenu ngane yakwethu nothi uyamthinta lapha ngo-telephone 36 lapha ekhaya kufanele ngenze ukuthi manje amandla anginawo athi bhuti ngakutshela kahle ngathi phuma lezo zinto ziya yena ukuthi ngitshele ngosizi athi bhuti ngakutshela kahle ngathi yena lezo zinto phuma ngabo bantu bazokukhohlisa labo bantu bazokuthakatha omakhelwane ayiyela nje ngale ndaba yawo athi mina bhuti ngakhokhela mina mangathi uyofunda uthi shwele mntangathi wezulu phuma mina sesikoleni uthi shwele lo mina sesikoleni lapho mase ngikhathelwa ngeyabhuzu nje ngizofunda ngifundela uthi indadewethu ngempela wefowethu ngitshela ngosizi zela azosiza athi kubona mina ngokhokhela manje uyofunda kanjani nje indaba zomsamo uthi shwele ngiqola ukuthi ngizoshonaphi uthi uyabamba hey lo dadewethu umfowenu lo sengemuva ukuthi uyamfonela angalibamba ucingo athi nje hayi naye libambile libanjwe intombazane usakeza ubheki uthi shwele ngiyoshonaphi hey ngane baphumelele babe bahle bahambe bakhazimule batheme yonke isale nawe nje uthi uyalungisa lapha ekhaya ukuciyeleka umsu sele nawe umsu uthi uyaciyela umsu uthi uyalungisa ngabe yami hey usalungisile uthe uthole kusiyama kuyimotshwana uthi uhamba ngakuvele kushaya injini ngitshela ngosizi wena wazi usiza hey uthi kusashaya injini ucela amasentshana uyothi la ilungisho bese vele uthi amafasela vele futhi bese ushawa amafasela ekhaya uthi yamfonela ubhutata izobona kwenyane ingane zine escation yini escation lento yokuhamba kwengane uthi wena uNkulunkulu uthi ufonela usisi athi angikho ngiseDubai bhuti ngiyabona mina ngibuye iyana yathi imvula iyangena imvula endlini yena useDubai lo omnye ke vele dawo utshwala lo shayela amaloli usobhola nje udawo utshwala yazi mina akusize ngalutho nalowo okugcina intombazana idonswa indoda ngekhala lapha kudliwa imali yakhe lapha noba benye uhlala ubona izithombe lapha beshuthe bepenye uyabona nje uNkulunkulu akasayisebenzi indaba wemayo ngitshela ngosizi kaya eshalathi ngosizi sikhulazi manje yami uthi usuwafakile amafastela uthi ufakele ukugcina ifastela usufakile ifastela lapha ekhaya beshawe sichotha bese vele igingqika lemoto encane buha wenkabi yami sazi usizi sazi thina usizi kabi yami ungangilinga mina ungitshele ngosizi uthi wena ngosizi uyabona thina kabi yami usizi lusephahlile nje nezingqa siphahlise ehlamba
siyalazi usizi inkabi yami ngane kwesinye isikhathi bokuthathe isikhathi utshele nje ukuthi usizobhekene nalo mncane nelo munye mhlawumbe lokho kuyokusiza ukuphumelela phambili ngoba yesazi usizi thina sazi usizi sibancane wena kodwa ngoba inkabi kayizonke wokuphelele ofasa izinqovale lapha ngifofaka ihleza utshela ukuthi noma yini engihlangabezana nayo empilweni ngiphumelela noma yini inzima engificana nayo esimeni sempilo ngeke izingiyise ngoba ngikabi futhi ngiyaphumelela futhi ngigcina ngifikile phambili yebo kwakuvela kanye njengoba lepha amandla ombethiswe wona kwakona lokho ukuthi kini into zakini sibiswe leyo kusho ukuthi unamandla ayisimangaliso uligolide uligugu bakubona ukuthi amandla una ungangaba namandla omnotho noma namandla emali okwesikhathi samanje ngane yakwethu kepha ungathola ukuthi amandla onawo omqondo yikho abakini bawesele izinto zakini bayazi ukuthi laba ukupha khona amandla ikhona impumelelo nento enhle yokwenzela yona ungakho amandla embathise wena ukhumbule lokho ngane yakwethu ungangitsheli ngosizo ukhulile ngokomqondo qinisa ibindi ngane yakwethu bese umuke njalo ungangitsheli ngosizo shimlo ndoda kashumi to hamba